Ano ba kada? Tublo ato pikas. Oh, ano do kuwa ba? Oh, ato ta. Ha? Wala na ato sa taas. Kung agad dito ni hungo sa laom. Panuhungo na siya ba? Yan yan basta. Jingle bell. Jingle bell. Rak mo sa jingle. Na sila. Naganaman na sila dito. Naganaman na. Hapit na marang na sila. Ama, hapit Para na. makapisto. Awa pili na daghan na nagpaduong na. Daghan gamay pa kita. Po tabalik ati bila. Atawaw naunti, naunti, sa ti. Awas ati nanggo. Wala yun sa siya. Yun sa siya. Ay, sa tiko. Hi! Mami! Ma! Hi! Isipin at papagod na ko. Di ako apurado pero Thank you very much and have a nice day. Are you looking for a great escape? Have fun, enjoy and swim away. But your family and friends to visit Waterworld School. Come back to enjoy our slides and rides. Thank you very much and have a nice day. In 10 minutes. We hope that you enjoy Waterworld Cebu. Invite your family and friends to visit Waterworld Cebu when you come back to enjoy our slides and rides. Ano ta paabot?